Cewek kalah lagi. Cit, lu punya jas, Cit. Bakal bikin KTP besok. Ada nomang bekas dipakai bapak saya kemarin. Lu coba, Cit, ambil dulu, Cit. Gua jajalin. Ayo gue lu main game aja. Makan tuh pintu. Iya sih, bener sih, jas. Kan jas hujan juga kali, Cit. Lah emang ngomong kan ngomongnya just doang. Enggak diantar lo.